ngubani oyokwakha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Laba abayile abadwendwele laba abayaje bedlulela entabeni baningi abayayo entabeni kaJehova kodwa abokhanga iningi labo. Uzolandelayo uthi ngubani oyokwakha entabeni yakho engcwele. Siyama sonke. Makaba uThixo. Makaba uJehova uphila. Hallelujah. Amen mazalwa. Amen. And lo hlobo elifika lindwendwele inkinga lihambe lihlazisa ivangeli lethu insindiso inyanyeke ngendlela benza ngayo kanti alolu hlobo lwakhile uhlobo nje belambele entabeni kaSomali. Hamba nami ungasaba. Jesus. Uma sihamba siyele emakhaya kuba khona la nto kuthiwa zimbizo. Ungahamba nami ngoba kuthi December ngekho la uyakhona. Mhlawumbe uthi uyovakasha lapha kithi. Sihambe siyohlala lapha ekhaya mina ngumakhi lapha ya. Yeah. Kube sekubizwa imbizo wena ondwendwele awufuneki awubizwa. Hey Jesus. Yebo makhe ofunekayo embizweni. Sayakhulunywa izinto zasekuhlaleni. Mhlambe ngokuyithanda indaba uzizwe ezinye. Ube sohamba uzenze zakho. Aya zona zakho ezethu thina bakhe. Hayi amen. Ivangeli lethu namhlanje linyanyeka lihlazekile. Lihlaza uhlobo labantu ebebekade bedwendwele bengakhanga entabeni kaJehova engcwele. Hey Jesus. Ngithanda evangelini bakale kule mikhuba nje mina ngiyabona kwaba ngena umkhuba kudala. Sahlaselwa ngumkhuba wokukhuluma ngezilimi. Okay. Siyaba sami? Hey. Uma ungakhuluma ngezilimi kuya ngathi awukholwa wena. Hey Nkosi yami. Wasihlasela baze abanye bahafundisana abanezincwajana abakade beyibhala. Hey. Yabona wayekazeme emsikleza insuku athi uyabona manje sonke sothandaza sokhuleka ngezilimi ngizohamba hamba la emaphasejini ongakhuleki ngezilimi mina ngizomkhulekela. Akhuleke ngezilimi. Hey. Sonke ke sayibhibhidla ngathi ingane imilisa amazinyo. Umoya kaThixo nesingamazwi uNkulunkulu sibhibhidle senze ngathi kukhona isizwayo singasilutho. Hey. Yadlula lento. Hey Jesus. Sangenelwa ngomunye kumoya ke manje. Umoya wokuthi makukhulekwa bayawa abantu futhi lo moya ukuhlasela abantu besifazane kakhulu ngano yibo yini bebehlaselwa umoya. Hey. Uma kusathandazwa funeka bewuyile phulukuku. Phansi. Uma wena uyakhuleka abantu bangawu bengathi awukhona. Yeah. Hey. Boss. Yahamba lento yahamba nayo yahamba yaphelela manje sihlaselwa umunye umoya. Umoya woprofeti. Sonke zifuna ukusenza abaprofeti sonke la phambili sizobhula. Ayana bakaNkulunkulu. Lezinto zontathu ngokuyibala ezethu kodwa senzwana abantu abadwendwela abangokhanga. Thina sokhile entabeni sasibuka sithi lento yona lena siyayazi yethu khuluma ngayibiko kwethu. Ayijelo abantu bawethu profeta wethu thina sokhile entabeni kaSomali. Hey Jesus. Hey. Umuntu okahamba ngishumayela ivangeli komunyaka lapha eMaritzburg uzokwenza iswini. Hey Jesus. Sishumayela ivangeli lapha. Ya prophet indoda ngangiqala umuntu oprofeta kanje. Ngangimangele kwagcwele impela eholweni. Sangena ke sadonsa sale phambili. Ya prophet indoda ka. Iyakhuluma izinto. Khuluma izinto nalesi prophet okusithandwa ngabantu sama ID number. Nama-phone number abantu. Uma nangayazi ID number yakho suzulela umprofeti womofisi call. Uzokutshela. Ukuseyisa. Hey. Prophet indoda. Hayibuka uprofeta ngayibuka. Ngazwa ngimangala. Hayi
sesesiya ekuvaleni yaqhamuka nephondo lenkomo elifaka amafutha ngaphakathi asengabhidela lento ikhulume kamnandi kangaka manje umkhuba lo esewuphethe yenzani yabuya yaprofeta futhi ukuthi kukhona manje umunye abanye ababhidekayo lokho esengikwenza omunye sike ngithatha isithobe inamba 888 waseyisendela enambeni 888 wavela ngempela lo muntu yangaphambili owenza leyo ngahamba ngakhuluma nenyosi owadlahamba nayo sisangisabhidekela ngamfundeliso uDeuteronomy lalithi iBhayibheli umprofeti noma ngafika ezolana kimi afika uprofeti enze ibonakaliso ezingamandla abese-ke sithi asambe siyokhonza uNkulunkulu uzongavuka Amen. lo mprofeti kumele akhandwe ngamatshe aze afe Hallelujah. lithi iBhayibheli maliqhubeka noma ngawumfazi isifuba sakho umethi hamba bekhonza uNkulunkulu ungavumi Amen. lo kumele kubulawa phakathi kwabantu ngathi yalizwa kodwa lelizwe bacabangela sithathekile bayeka uphindela futhi komunye unyaka ngabuyela eMaritzburg ngivamile ukuya lapha ngabomojoni ngaya lapha eMaritzburg siyoshumayela lapha yana uma sifika masephunywa nje kuyodliwa sihamba nje ingcebo zonke kuyodliwa ngamthola umprofeti ngiyafisa ukumbuza angazi ukuthi ngambuzana ngiyahalela ukuxoxa nomprofeti but angazi bangayiqala kabi topic sixoxe le ndoda le imuzwe kwase qhamuka omunye umzalwane wangisiza wathi umprofeti ungitshela wena wathi uyasebenza eMpumalanga esibhedlela uma ngikufonela Monday uwe lo ujambe ibhoda uyezimbabwe ngiyakufonela Tuesday wena zoseswazini ngiyakufonela Wednesday uwe lapho seJoburg uyathandaza ngiyakufonela kanti usebenza nini waphendula umprofeti wasivala umlomo sonke akekho wakhuluma wathi umprofeti hayi ngisebenza ukuba ukholwa lokho engikushiyo njengamanje waqala wathi yena usaphila ekupheleleni kaNkulunkulu eyangiphetha lendaba wathi ngiyasebenza esibhedlela uma awukholwa lokho engikushiyo ungathatha phone njengamanje ufonele esibhedlela uzongifica ngisebenza Awuzathula sonke nami ngalindi ukuthi khona uzawubuza umuntu la. Waphela ungathula sana sekehamba kwangona iqala ithophile le ndoda. Ngabona bazalwane ukuthi sasishunezwa nangabathakathi. Sasishunezwa nangabathakathi ngoba uma bekunjalo ngenkathi sifika lapha oMartha noMaria bethi uLazarus uyagula kwakumele Jesu ahlephuke phakathi. Ngoba uNkulunkulu aphuthume ethuneni omnye umzimba uyele. Sakwenze kodwa umuntu uthi uhlephuka kabili ngathi sesishunezwa nangabathakathi. Endlini kaNkulunkulu. Asithi amen bazalwane. Amen. Makabe uthi xebela futhi kulezi insuku babuzwane sandelwe yilabantwana abayigcobile. Abantu bagcotshiwe bayibiza ngamagama amakhulu abapostoli abaprofeti abavangeli awazi nomlando wabo ukuthi bazalwa kuphi ngoba enibona lesipho futhi abasithanda kakhulu abasithe sokuvangela abadeleli benza umhlolo angazi ngivangela Jesu Nkosi hayi amen bazalwane lethi iBhayibheli mangilifunda kahle ngingajahile kwincwadi Exodus lethi wathi uMoses uma esemdala hamba nami wathi uMoses esemdala waphumela ngaphandle akaphumanga engekakhuli esemdala lethi iBhayibheli lethi mufunda kahle iBhayibheli laseZulu lethi wathi uMoses esekhulile ngoba kuyakhuliswa hayi amen bazalwane yabona ngingakakhuluma ukuthi khona ukumsebenzela nokusetshenziswa yabona ungena kusikhathi sokumsebenzela uThixo ukube nomfutho njengathi ugcotshwe kanti awugcotshwanga uzotshela ukubilo nakho uma usuphumela ngaphandle ngeke umelane nezimo ezingaphandle awukabizwa ihlala phansi ukhuliswe hayi amen hayi amen amekhulu amen makabonga uThixo amen makabonga somani hallelujah makabonga uJehova phelayo amen ngithindwa
amazwi ubazwana ukhuluma ngabazalwane Jehova umthini ukuthi bakubuyisele ubungcwele ngoba angifuni qamba manga ubungcwele buhambe bahamba balahleka Yebo. ayihamba na Amen. amen ngilalela bakuthola la ngasinaye sasonke leMaritzburg ekhuluma ngokuthi emabandleni kunalolu hlobo lolu elishaya isifuba awuthi yabona mina ngi straight talk Yeah. yabona mina ngi straight talk yabona nje ngi straight talk into angigwegwelezi into ngiqonde la Yeah. angijika jika kwazona ngisenizongixolela Yeah. ukuthi mina nje ngi straight talk nje ngifuna izwenaka phambili most of the time is straight talk inyumba zikamoya Ish. ngoba abakwazi ukuzala bakwazi ukubulala osekuzele Ay. kanti manje ngifuna izinto zabo Ish. i-straight talking inyumba zikamoya abakwazi ukuzala kodwa babulala okusenzenjani Osekuzele. kuneyiphiwo esebhayibhelini ziningabi njengoba siye sigijimela kwi-fivefold ministry engathi izo zodwa amen Amen. uma ngibuka uLazaro evusa uJesu ethuneni ziningi iphiwo zazilapha sasisebenza number 1 uma uJesu eza bamtshelile bathi uLazaro sekefile sekenuka anganuka kusho ukuthi sekebolile Yeah. angabola namabhandishi bekeboshwe ngayo asho angena enyameni ngenxa yokubola Yeah. uma efika uLazaro ethuneni uqala udedela igift yokuqala uthi susanitshe ngoba ngeke bazalwane ngimne la ngishumayela ingekho inceke yenze ngaphambili yazosusitshe Yazosusitshe. igift ngale waba nami Amen. uma esazomemeza ubheka phezulu uthi baba ngikwenza lokho ukuze kubonakala ukuthi mina ngothinyiwe ngoba akekho umuntu omenza umsebenzi kaNkulunkulu engathandazanga Yeah. lalela uma sekabheke phezulu udedela igift yabuye uyamemeza Lazaro vuka lethi iBhayibheli wavuka uLazaro eboshiwe waba nami Yeah. umemoshiwa akamkhululanga Jesu udedela igift Hey, Jesu. ukuthi mkhululeni ngoba kunahlobo labantu nabukanga babona pulpit behlezi phansi Kodwa banayo lenkosi abafiswayo Hey, Jesu. igift yabo Nkosi. ngoba bayazi ukuthi bona njengoba sekonakele balibamba njani ibhandishi ngoba thina somnqathula simlimazi kodwa bona bayazi basimbamba njani simncenga njani igift yakuba manje vele gift ibe-straight talk siyobhidliza ehlehlela emuva straight talk udedela abantu abanenkonzo yokukhuluma bakhulule Hey, Jesu. akumele ngikhulume lelibantu Ay, khuluma. lethi iBhayibheli uJuda ngelinye la ngizofunda nje bazalwane ngazange khombe lethi iBhayibheli ngelinye ilanga uJuda wanomakoti la ekhaya wayeshonelwe indoda wamethembisa uJuda ukuthi hlala lakhona uzongena sifazane wahlala waba ngabuka akabona azangena wezwa owesifazane ukuthi uJuda uya elwabeni lwezimvu lethi iBhayibheli lo wesifazane wagqoka ingubo zesifebe wayoma estradweni njenge-prostitute uhamba nami Yeah. lethi iBhayibheli umedlula uJuda wayibonela unondindo dayisayo Hey, Jesu. waphambuka uJuda naye ukuyothenga umefika lapha kanti akabomba umakoti wakhe umefika uJuda ufuna lapho ukhuluma naye uthi lo wesifazane uzanginikani uthi ngoba ngiyalela ibeni lezimo uzonginikeza izinyane engizobuya nalo uthi cha bengicela uyisibambiso lethi iBhayibheli uJuda wayikhipha indandatho wamnikeza wathatha nodondolo lwakhe wamnika wayenza leyo nkonzo wayenza wadlula wayelobeni lezimvu wabuyela ngasekhaya uma seyidlulile insuku wathumele ekhaya bakayibheka lo wesifazane lapha endaweni eso-odayisayo uma bayombheka bangamthola kanti umshiya la idekeni Ay. kuthi akusahlelekile kwaqhamuka isisu kumakoti kwanyanzeleka ukuthi kwenziwe umthetho kaMose uthini umthetho kaMose uthi uma isifazane efebile kumele akhandwe ngamatshe aze afe indoda yona kumele ishaye ihlawule uba wayengabulawa namangase kwanyanzeleka bakusetshenziswa umthetho kaMose uma ngifunda kahle iBhayibheli lithi esihlelweni sokwahlulela kwakuhleli
uJuda ubaba zabo. Hey Jesu. Ingathi ngembuko ehlase labantu mlethe lamanyana. Uma kunziwa naye losifazane lethi iBhayibheli wathi ngiyacela ngani ngakwenza nifuna ukwenza kimi kodwa bengicela ukuveza umnikazi. Ngokumnikazi La ngathi ngiyambuka uJuda ethi mveze ngoba naye bamfuna. Kuzonza umthetho naphezulu kwakhe. Ngathi ngiyambuka ehleze esifuleni sokwehlulela ethi enzeshani? Mveze. Sangakhuluma isifazane wayikhipha indandatho. Ngathi ngiyambuka esehlahla amehlo eyibuka kahle. Eyambi. Yambe. Wasekhipha udondolo waphakama esihlalweni sokwahlulela. Wathi sifazane wena ulunge ukudlula mina. Namhlanje ibandla kaNkulunkulu ungalibuka engathi akukhululi kahle sandele ngoJuda endlini kaThixo. Abagada izono zabanye engathi abanazo izono. Kanti banenkunzi zezono abayifihlile. Bagada ukuzokwahlulela laba. Dedela abantu abanenkonzo okukhulula bakhulule. Deda Juda. Kusendlini kaThixo la. Asange uzotetemisa isono endlini kaThixo. Kumele umuntu ohlwaywe aqeda dedele ebantwini abanenkonzo. Yokumkhulula ngesineke nangothando. Wena Juda hlala emuva ngoba ungeba ngaphambili uthi yabona ukuthi ngakhe ngabona wathulelana umubona. Engafutha nje ungacabanga ukuthi uyongena izulu unezono ezingogogwa isithela ngazingabonwa ngabantu ngoba kulezinsuku babuzona neyifame ziyemala zihlabelele. Hey Jesu. Ngathi mangikhuluma uma kuzala umntwana sawuthatha umphakolo lithi izwi kaNkulunkulu kwazala umntwana wabizwa ngokuthi iCapot. Igama elithi iCapot lisho ukuthi inkazini lwakasomandla ayisekho. Namhlanje babandlela ethu kuma neyifebe sime ngaphambi hayi babasazi bayisifebe bayasazi bathi kokuhlabela kamnandi sikuthini. Sothi. Asithi amen bazalwane. Amen. Hallelujah. Mina lamazwi abazalwane nizongena ezweni kaThixo. Hallelujah. Asibambene ubungcwele. Ngiyathanda lamazwi. Ngikhulumiswa lamazwi khona baba la ngaphambili. Ukuthi wamthinta uThixo ba avuse inkonzo yani yobungcwele endlini enkosi. Hallelujah. Amen. And I used to say senzongena ezweni kaThixo akumnandanga uma uJehova efuna ukuvela ngawe. Wamba nami. Amen. Akumnandanga uma uJehova efuna ukwenza njani? Ukuvela ngawe. Noma uJehova efuna ukusebenza ngawe efuna ukuvela wena okuzovela ngawe uJehova akukumnandi. Ingoba nomhlabelelo othi nokuba meva siwanyathela. Ujamo wana akajamo yeso. Kodwa utangenza njani? Angwana athomunye umhlabelelo nakuwo lameva. Ngihlala indumiso. Ake ngihlaba ngiva amaphayini ngikhala kodwa ngibe ngidlala indumiso. Wamba nami. Amen. Athi omunye umhlabelelo tshala nanga inyembezi awutshali kumnandi utshala kubuhlungu. Siyama sonke bazalwane. Amen. Kunazona ngithanda eBhayibhelini elithi ngenkathi uMose ephakamisa inyoka iBhayibheli lithi abantwana bakwaIsrayeli babedelele isinkwa behliwa zinyoka sibabulala wasethi uMose amnxusa uNkulunkulu wathi uNkulunkulu yenza inyoka yothusa inyoka yobhedu uyibeke lapha yena unalamazwi ongathanda lapha uthi othe wasusa amehlo wabheka kuye. Hallelujah. Akasho ukuthi asizumlunga uthi noma sesimluma akasayi kufa. Kusho ukuthi usayithethela uNkulunkulu bazibalume but yonke into ayisusile ukufa. Athi ngiyabona umuntu ebhekile ngiyanyoka ayizikhupha ngomlezo athi kodwa amehlo ngizowasusa ukuze noma sayifaka amazinyo aweswangena kodwa manje kunethembe ngibhekiswe lapha. Athi Paul njengake kuMose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nendodana yomuntu akuswali uma sesindiswa sizongena enkingeni singena ngokusindiswa kodwa amehlo siwabhekise kubi. Hey Jesu. Ufa senamandla kithi. Ingakho lesikela nabe enkingeni babuza ukudlule kanjani uthi ngokubheka kuye. Ngakubonga uThixo. Amen. Ngakubonga uSomandla. Hallelujah. Yabona bazalwane ngithi akumnandanga umevela ngaNkulunkulu. Ngithanda ukwenza umzekelo ngoMaria. Hallelujah. uMaria uMujesu ezovela. Bhayibheli lithi kwafuneka intombi encane.
Ngoba yeke umama bakwazi ukuzala ingane. Ufuna into enjani? Engcwele. 2. Umoya ingcwele wavele wayihlasela iyodwa ingelosi yaya kuMaria yangaye ebandleni. Yaya kubani? Yathetha noMaria yaqeda. Yamshiya nomthwalo ngoba ubuhlungu yena efuna ukwenza njani? Vele. Uma esakhulumile nengelosi uMaria usele nomthwalo okuyoma phambi kwebandla. Wamba nami. Amen. Azo deliver the message ayitholile. Hallelujah. Kwesinye isikhathi ukhuluma noNkulunkulu nibabili kube nzima nasozoyideliver la imessage. Ngibukeni inqebo nekhuluma bazwana isithi asishumayele ngoba sinamazwi okushumayela. Asishumayele ngoba sazi iBhayibheli okudlula abantu. Kwesinye isikhathi sishumayela noma sekubuhlungu ngoba sizopay revenge uSathane. Yeah. Wamba nami. Amen. uMaria ngembuka ke esayitholile lo message kuzibe kwenze njani kimi mina ngayazi indoda engelosi akhuluma kuye yadlula yahamba. Ngembuka uMaria esele nomthwalo onzima kabi. Ngathi ngembone efike ebandleni ezulu isibambe iqala ngapi lento nakubiza bona ufakazi naye phakame ezobajoyina ngaphambili. Angisho ukubaliwa. Yeah. Engathi ngambona ebayeka abadede babafakaze bonke kwezoba le ndaba yakhe ayibeke egcineni izozwakala kahle. Ngathi ngambuka esesele yedwa seke iphula iminwe esahle senyuke ephefumulela phezulu. Ngingazi bale ndaba izoqala kanjani. Kodwa kumele ngikhulume. Ngathi ngambuka engazi ukuthi ngiqala phi esikhuluma. Ngathi ngambuka esithi eqala ngomlando wakhe omuhle kwenzela uba le ndaba izowenza kakuhle. Athi yakhuluma bazalwane ngamba noNkulunkulu engisiza nala homsele yakhombula iJohn nami ngambula la bekade ifihleleke. Kuthi abantu ngishaya izandla kulo ngenyawo yakhombula kanti ukhona le prepare hayi afuna ukuyiveza. Uma sefika seyichaza sithi bazalwane yazi ngahlangana nomoya ingcwele. Umoya ingcwele wathi mina ngizokhuleka. Ngibuka leadership yebandla ibhekana emthweni ithi nayi ingane isikangile. Thina simzulu ukuthi uNkulunkulu wake wahamba noIsrael wavululwa ngelibovu badlula lamanyala zande zaweso. Yeah. Thina simzulu uNkulunkulu ukuthi wake inisi imani ehlala abantu badla nomkhuba kawenzela asiwazi. Lo mntwana ufuna unqoba ngasendlini yenkosi. Ngoba sekehle so. Kanti khona lo futhi. Ngoba uma ezovela yena ufuna amehlo onke abheke kuwo. Akavela uThixo ungalahlwanga. Akavela uThixo ungakhalanga. Akavela uThixo amehlo engabhekanga kuwo. Kodwa ufuna buke kuwe ukuze yena nguleke uThixo. Ingathi ngambuka sehlala phansi bemdonsele sathi bethi mntanami sifuna ukubona inkonzo nephuma kanti bayobunquma ukuthi yabona manje awusaparticipate awusathini nje soyakhonza njengabantu bonke lento yenzile ngamanyala nalabo mama bendaba ngathi ngiyabona sebehleba ngayo. Hey hayi ngane isangela enkonzweni omunye bengayanga beloveli ithi kulozo ngolubalo lokho kumhlashana lokho ekolo kuhlabela too much okwenza ngathi wona ngcwele nengane zethu. Ubalo wena mazi hayi manje lokho kulovyo uphoswe izindaba ezenzekalayo ekhonzweni. Ukubala manje yamazi manaba ke wathi akumazi manje. Hey. Sabutha yena khule kanti uyaqhamuka ngathi ngiyabona sebeyabaza umkhomba bemkhomba ngemakhanda lo ngani. No. Kahle sikhathi umnandi uMaria noma sike ngena endlini yenkosi ngiyababuka bembuka ngamehlo agcwele indaba kanti kunento uThixo afuna ukuvela ngayo kuyo. Hallelujah. Amen. Ngamanye amazwi bazalwana akumnandi uma uJobe ezowenza njani esovela sifundele iBhayibheli. Genesis chapter 15 verse number 17. Hlengiwe limnandi lelizwi. Hlengiwe lelizwi. Yeah.
Genesis chapter 15 verse number 17 ngicela ungifundele.